Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, zavisi kada gledate video. Danas nam je 12. epizoda od Nur Travel. U 12. epizodi ćemo da pričamo nešto što je skroz drugačije, dakle to nije vezano za istoriju niti za tradicije. Pozdrav svima sa celog Balkana. U današnjoj epizodi ću da vam pričam gde i kako sam naučio srpski jezik i tokom epizoda ću da pustim neke slike, odnosno to su mesta koje sam posetio dok sam bio u Srbiji. Moje ime je Muhammed Hatem, turistički vodič u Egiptu, a završio sam egiptologiju u Kairu 2005. godine. Počeo sam odmah da radim za jednu turističku lokalnu agenciju u Kairu koja je tada sarađivala sa jednom velikom i poznatom agencijom iz Beograda, zove se Kontiki Travel. Dok sam radio za tu lokalnu firmu, radio sam sa vodičama Kontike otprilike 3 godine kao asistente vodiča jer tada nisam znao srpski jezik. Nakon tih 3 godina sam primetio da u Egiptu dolazi veliki broj turista iz Srbije, ali nema Egipćana koji govore srpski jezik. I zato početkom februara 2008. godina sam odlučio da idem za Srbiju da bih naučio srpski jezik, jer u to vreme nije bila ni jedna škola u Egiptu gdje mogu da naučim srpski. U stvari u početku nije bilo vrlo lako da dobijem vizu, ali na kraju sam dobio studentsku vizu na 4 mjeseca preko Kolarca, institut koji sam izabrao gdje ću da naučim srpski jezik. Prvi put da putujem van Egipta i još u evropsku zemlju. Stigao sam u Srbiju 11. februara 2008. Poslije toga sam kontaktirao Kolarac da vidim kad mogu da počnem časove. Za par dana sam počeo prvi čas koji nije bio uopšte lak, iako sam znao nekoliko reči i rečenica pre nego što sam došao u Srbiju, jer sam već imao kontakt sa gostima dok sam radio za Kontiki. A u međuvremenu sam shvatio da 4 mjeseca uopšte nisu dovoljna da bih naučio srpski jezik, a kamoli da ga usavršim. Zbog toga sam produžio vizu na još 6 mjeseci. Ukupno sam imao kurs 6 mjeseci, a prvo sam imao 3 mjeseca, pa pauza mjesec dana i opet sam imao 3 mjeseca. U stvari tokom tih 6 mjeseci sam učio dosta reči i rečenica, ali i dalje nisam mogao da pričam kako treba jer ipak srpski jezik je mnogo težak, najviše zbog padeža. 30. oktobra 2008. sam se vratio u Egipat i opet sam počeo da radim za istu lokalnu agenciju koja sarađuje sa Kontikijem, ali isto tako kao asistente vodiča 1,5 dana, dok sam relativno usavršio jezik, jer sam imao bolju priliku da pričam sa gostima jer sam već imao dosta fondova reči. 2010. godine sam došao u Hurgadu i počeo sam da vodim ture sam, kao što su izleti u Kairu i u Luksor za par srpskih agencija iz Beograda, što mi je u stvari omogućavalo da usavršim srpski jezik. Početkom 2018. sam napravio svoj lokalni sajt u Egiptu da bih organizovao kvalitetne ekskurzije. Zove se Nur Travel, ostavit ću link tog sajta u opisu videa dole. Ukoliko želite da idete preko mene, odnosno preko Nur Travel, i to je u stvari bila cela priča kako sam naučio srpski jezik. Evo, dragi prijatelji, sa ovim smo završili danas našu epizodu. Nadam se da je epizoda bila vama interesantna i zanimljiva. Ukoliko je epizoda vama se svidela, molim vas nemojte da zaboravite da se pretplatite, da lajkujete, isto tako i da šerujete, odnosno da podelite sa vašim prijateljima da bi vama stigli sve nove epizode od Nur Travel. Hvala vam puno i gledamo se uskoro u novoj epizodi.